Agatha Christie, Tajanstveni protivnik, dio 6. Plan akcije. Nećemo preduboko ulaziti u događaje koji su uslijedili u sljedećih pola sata. Dovoljno je reći da osoba po imenu inspektor Brown nije bila poznata Scotland Yardu. Fotografija Jane Finn, koja bi policiji bila od iznimne važnosti, nestala je bez traga. Gospodin Brown je ponovno pobjedio. Neposredni rezultat ovog zastoja bilo je poboljšanje odnosa između Juliusa Herzheimera i mladih pustolova. Sve zapreke bile su srušene, a Tommy i Tepence su se osjećali kao da poznaju mladog Amerikanca cijelog svog života. Prestali su sa diskretnom uzdržanošću privatnih detektiva i otkrili mu čitavu historiju svog poduhvata, na što je mladić izjavio da je na smrt oduševljen. Na kraju pripovijesti okrene se prema Tepence. Uvijek sam mislio da su engleske djevojke malčice mahovinaste, staromodne i slatke, znate, ali previše uplašene da bi išle uokolo bez pomoćnika ili tetke u sjedjelci. Pretpostavljam da sam pomalo zaostao u vremenu. Ova novostvorena prisnovost u odnosima rezultirala je preseljenjem Tomija i Tepence u Ritz s ciljem, kako je to Tepence objasnila, da ostanu u kontaktu s jedinom živućom rodbinom Jane Finn. Kad se stvari tako postave, dodala je Tommy u povjerenju, niko se neće buniti zbog troškova. Niko se i nije bunio, što je bila izvrsna stvar. A sada, rekla je mlada dama nakon usiljenja, na posao. Gospodin Beresford je spustio Daily Mail, kojeg je čitao i zapljeskao s ponešto prenaglašenim žarom. Bio je ljubazno zamoljen od strane svoje kolegice da se ne ponaša kao budala. Za Boga, Tommy, moramo učiniti nešto za novac koji dobivamo. Tommy je uzdahnuo. Da, bojim se da nas ni dobra stara vlada neće zauvijek besposleno izdržavati u Ricu. Zato, kao što već rekao, moramo nešto učiniti. Pa, reče Tommy, ponovo otvarajući Daily Mail. Učini, neću te sprečavati. A vidiš, nastavila je Tepence, razmišljala sam. Bila je prekinuta novim pljeskom. Lako je sjediti tako i glupirati se, Tommy, ne bi škodilo da zaposliš i svoj mozak. Moj sindikat, Tepence, moj sindikat, ne dozvoljava mi da radim prije 11 ujutro. Tommy, zar te moram gađati nečim? Nužno je bez odlaganja osmisliti naš plan akcije. Slažemo se. Dakle, prijeđemo na posao. Tommy je na kraju odložio novine. U tebi se skriva jedan mali genije, Tepence. Ispali, slušam te. Za početak, reče Tepence, od čega da krenemo? Od apsolutno ničeg, veselo reče Tommy. Pogrešno, Tepence je energično zamahnulo prstom. Imamo 2 jasna traga. Koja to? Prvi trag znamo jednog iz bande. Whittingtona. Da, svuda bih ga prepoznala. Sumnjičavo reče Tommy, ne bih to nazvao nekim tragom. Ne znaš gdje ga tražiti, a izgledi su 1:1000 da ćeš slučajno naletiti na njega. Nisam baš tako sigurna, zamišljeno je odgovorila Tepence. Često sam primjećivala da kada se slučajnosti jednom počnu događati, onda se nastave odigravati na najčudniji način. Rekla bih da je to neki prirodni zakon kojeg još nismo uspjeli ustanoviti. Ipak, kako si primijetio, ne smijemo se oslanjati na to, ali postoje mjesta u Londonu na kojima se prije ili kasnije svako pojavi. Trg Piccadilly, na primjer. Jedna od mojih ideja je da svakog dana odem tamo sa stalkom sa zastavicama. A šta je s jelom, upitao je uvijek praktični Tommy. Tipično za muškarca, kakve veze ima hrana? Sve je to krasno, tek što si završila s obilnim dočkom. Niko nema bolji apetit od tebe, Tepence, i do popodneva ćeš jesti zastavice skupa s pribadačama. Ali iskreno, ta ideja mi se ne sviđa. Whittington možda uopšte nije u Londonu. To je istina, u svakom slučaju mislim da trag broj 2 više obećava. Da čujemo. Nema mnogo toga, samo jedno ime. Rita.
Whittington ju je spomenuo onog dana. I ti predlažeš treći oglas. Traži se ženski prevarant, odaziva se na ime Rita. Ne. Predlažem da razmišljamo logično. Tog čovjeka, Denversa, su pratili, zar ne? I vjerovatnije je da je u pitanju bila žena nego muškarac. Ne vidim zašto. Ja sam sasvim sigurna da je to bila žena i to žena koja dobro izgleda. Mirno je odvratila Pence. Na osnovu ovakvih tehnikalija ja se klanjam tvoje odlučnosti, promrmljao je gospodin Beresford. Sada, očigledno je da je ova žena, kogod da je, bila spašena. Kako se to uspjela zaključiti? Da nije? Kako bi inače znali da su dokumenti kod Jane Finn? Tačno, nastavi o Sherlocku. Sad postoji šansa, priznajem da je samo šansa da je ova žena možda Rita. I ako je tako, onda ćemo tragati među preživjelima s Lusitanije sve dok je ne pronađemo. Onda se prvo moramo dokopati popisa preživjelih. Već ga imam. Sastavila sam dugačak spisak stvari koje sam htjela saznati i poslala sam ga gospodinu Carteru. Jutros mi je odgovorio i između ostalih stvari ubacio je i službene izjave onih koji su spašeni s Lusitanije. Kako ti se sada čini pametna mala Pence? 10 za posao, 0 za skromnost. Ali glavni problem je, postoji li Rita na tom spisku? To je upravo ono što ne znam, priznala je Pence. Ne znaš? Da, vidi ovdje. Nagnuli su se nad spiskom. Vidiš, jako malo ličnih imena je napisano. Gotovo sve su gospođe ili gospođice. To mi je klimnuo glavom. To komplikuje stvari, zamišljeno je promrmljao. Pence se sebi svojstveno strese kao terijer. Pa morat ćemo se baciti na to, nema druge. Počet ćemo s Londonom. Zapiši adrese svih ženskih osoba koji žive u Londonu ili okolini dok ja stavim šešir. 5 minuta kasnije mladi par je stigao na Piccadilly, a nekoliko sekundi kasnije taksi ih je već vozio prema The Laurels u ulici Glendower broj 7, prebivalištu gospođe Edgara Catea, čije je ime bilo prvo od njih 7 na popisu ubačenom u Tomijevu bilježnicu. The Laurels je bila tročna kuća uvučena dalje od ulice s nekoliko zapuštenih grmova koji su izigravali prednji vrt. Tom je platio taksi i krenuo s Pence do ulaznih vrata. Tek što je krenula pozvoniti, zaustavio joj je ruku. Šta ćeš reći? Šta ću reći? Pa reći ću... Bože, ne znam. To je baš nezgodno. Kao što sam i mislio, zadovoljno reče Tommy. Baš tipično za žene. Ne razmišljate unaprijed. Samo ti stani sa strane i gledaj kako se jedan muškarac nosi sa situacijom. Pritisnuo je zvono. Pence se malo povukla unazad. Neuredna sluškinja, izuzetno prljavog lica i s parom nejednakih očiju otvorila je vrata. Tommy je izvadio bilježnicu i olovku. Dobro jutro, rekao je veselo i odsječno. Općinsko vijeće Hampsteada. Novi birački spisak. Gospođa Edgara Catea stanuje ovdje, zar ne? Da, reče sluškinja. Vlastito ime? Upita Tommy pripremivši olovku. Gospojino. Eleanor Jane. Eleanor, zapisao je Tommy. Ima li sinovi ili čerke starije od 21 godine? Jok. Hvala vam. Tommy je brzim pokretom spremio bilježnicu. Doviđenja. Sluškinja je izustila svoju jedinu primjedbu. Mislila sam da ste tu zbog plina, tajanstveno je rekla i zatvorila vrata. Tommy se pridruži svojoj partnerici. Vidiš, Pence, primijetio je, dječja igra za muški um. Priznajem da si ti jedan put bio sjajan, toga se nikad ne bi dosjetila. Božića mu, zar ne? I to možemo ponavljati ad lib. U vrijeme ručka mladi je par sa žarom napao pečene krompire i odrezak u jednom mračnom jeftinom restoranu. Pronašli su Gladys Mary i Marjorie
potom zatečeni jednom promjenom adrese bili su prisiljeni slušati dugačko predavanje o univerzalnom pravu glasa od jedne poletne američke dame, čije ime bilo Sedi. Ah, reče Tommy, potegavši dobar gutljaj piva, osjećam se bolje. Ko je sljedeći? Bilježnica je ležala na stolu između njih. Tuppence ju je uzela u ruke. Gospođa Van der Meyer, pročitala je, južni apartmani Audley, broj 20. Miss Wheeler, ulica Clappington, 43, Battersea. Ako se dobro sjećam, ona je sobarica, pa vjerovatno neće biti ondje, ali ona i onako nije mogući kandidat. Onda je dama s Mayfaira naša prva postaja. Tommy, lagano se obeshrabrujem. Glavu gore, stara moja. Znali smo da ovaj plan ne obećava previše. U svakom slučaju, i onako smo tek na početku. Ako ništa ne postignemo u Londonu, ostaje nam lijepi obilazak Engleske, Irske i Škotske. Istina, reče Tuppence, kojoj se raspoloženje podiglo, i svi troškovi su plaćeni. Ali, Tommy, voljela bi da se stvari događaju brže. Do sada se pustolovina vezala na pustolovinu, ali ovo jutro je bilo beskrajno dosadno. Morala bi kontrolirati tu svoju žudnju za jeftinim uzbuđenjima, Tuppence. Sjeti se, ako je gospodin Brown zaista onakav kakav kažu, čudo da nas već nije odveo u smrt. Divno sam ovo sročio, baš onako pjesnički. Ti si stvarno još umišljeniji od mene i to s manjim razlozima. Ali stvarno jeste neobično što gospodin Brown još uvijek nije svoju osvetničku ruku spustio na nas. Vidiš da ja to mogu. Nepobjeđeni i dalje gazimo svojim putem. Možda ne misli da smo vrijedni pažnje, jednostavno je objasnio mladić. Tuppence dočeka tu izjavu s krajnjim negodovanjem. Užasan si, Tommy, ispada da se mi i ne računamo. Oprosti, Tuppence, hoću reći, mi radimo kao krtice u mraku i on ne sluti naše tajne planove. S odobravanjem ponovila Tuppence dok je ustajala. Južni apartmani Audley bili su blok stanova impozantnog izgleda u blizini Park Lane-a. Broj 20 se nalazio na drugom spratu. Tommy je do sada usavršio svoj slatkorječivi pristup. Izrecitirao je, čemu je otvorila vrata, svoj tekst vremešnoj ženi koja je izgledala više kao kuharca nego kao sobarca. Vlastito ime? Margaret. Tommy počne slovkati, ali ga ona prekine. Ne. G-U-E. Marguerite, kao što Francuzi pišu, vidim. Zastao je, a onda naglo rekao. Kod nas se ona vodi pod imenom Rita Van der Meyer, ali pretpostavljam da to nije tačno. Tako je obično zovu, ali njeno ime Marguerite. Hvala vam, to bi bilo sve. Doviđenja. Jedva kontrolišući svoje uzbuđenje, Tommy je potrčao niz stepenice. Tuppence ga je čekala na uglu stepenica. Čula si? Jesam. Tommy. Tommy joj je sa razumijevanjem stisnuo ruku. Znam, stara moja, i ja se tako osjećam. Tako je. Tako je krasno kada pomisliš na nešto, a onda se to i desi. Oduševljeno je uskliknula Tuppence. Njena ruka je još uvijek bila u Tomijevoj, stigli su do predvorja. Na stubama iznad njih začuli su se koraci, a onda i glasovi. Iznenada, na Tomijevo potpuno iznenađenje, Tuppence ga povuče u mali prostor pored lifta gdje je sjena bila najgušća. Šta? Tiho. Dvojica muškaraca su sišla niz stepenice i prošla kroz predvorje. Tuppensina ruka je još jače stegnula Tomijevu. Brzo, prati ih. Ja ne smijem, možda me prepozna. Ne znam ko je ovaj drugi, ali onaj veći je Whittington.